Umureberezi wa West Ankole Diocese Right Reverend Johnson Twinomujuni tarkwenda bahure n'abanyamyoga omudini okwejanzya omubyo butegeki ebyakubasa kubiha hamaramwa. Bishop Twinomujuni abire natahwe mikono abaronde benashatu na bashatu abo mudinare eyabwera nyanji omuro bushenyi. Okushabo kukwishirweho abanyabutegeki batari bamwe na bamwe ku rugomero bushenyi. N'amadini n'ibindi metero bamwe batubwiye mu kanisa nkeje tushabeka abakristayo wazo mu muziki tushabeka abasiramu wazo mu kiliziya tushabeka abakatoliki dukora ukaba atwa iyo ihanga iyo Uganda iyo bishu rastre goroshi. Omugandi omulisa witware eryambarra omunyambabazi Rambati Beinomugisha ayehanangiriza abakristu abakatongore omuribanda okureba okukoresa rutari okumara hwiroho. Turukora byebembezo buhabuzi bwawe kandi ubushendekereze no bangizi bwawe. Omulisa Beinomugisha abire natasya isakaramentu erya Eucharistia omukereziya eya St. Michael Katongore. Mwili nyawe bitangwirira ha izubarutoma umurokozo tatwima dire yawe tedogana oriyo mushishikire kandi inshuyo bikire bona papa Paulo akabiri natwizusya ngweka nigera arabisaho ekereziya kandi ngo busubuko bwo kwiciriza n'amaso. Ekereziya eya St. Michael Katongore ekatandika omwaka gwa 1996 kandi omulisa asimira abakristu ahabwo kwehangana okujibisaho. Umurukunde y'Isiyona n'ekora byandiyona cyo tubisizeho ekereziya egi imyaka yarenga kaganeta. Aho Kristo ubu akijowe mumwakire. Wito abantu nabo turokora kagumiguru izo mugati kinde cy'ingubahaya stemba korre tunguka idine nozere edini emaka sente ka katamu ntiyakutira tumukama na kunda no hurechi ndecho cyayana. Amakuru aga gashakwa Ben Muhozi na Timothy Mushabe ahabwa TV West.